быбар бүтте барлан түмүк тагыстам дойду бүттүүнэ оны теңе саха сиреннехиленете Коластан Госдума депутаттарын таллыбыт. Бу быбарга нехилене кыттыта орто көрдүрүләк диякка сөп ол курдук опса испехекке 600 сүрбе тыгынчатан такса кихи бара бит боллагана быбарга үс-үстен такса тыгынчата колахын берде онон саха сиреннехиленетин быбарга кыттыта төдөн агыс кериңе бырыгыңа теннесте. Мы улахан активнайдык эти өлөнек агон бес бырыгын онтон анабар агон тецелай 6 дияты бырыгын оннук кытындар. Ото кине уркуттан да аны активнайдык кытындар. Хами кыра мактах корат кине бырыгына кыра. Уонна мирный, нерингри, ленскай. Барлан түмүк туһунан этеребит боллакка партияларынан бир нигыл Россия хин коластача аксаны элбак болла. Бир нигыллар төдөн алтаттан такса бырыгыны ыллылар. Салгы 17 бырыгын нахсиердах Россия тагыста, онтон коммунисттар, КПРФ партия, онтон ЛДПРдар. Сорок партиялар 5 бырыгыны кыян кухарбатлар. Онтон бир мандаттах округка Сердах Россияттан Федот Тумусов, 37 бырыгыны ылан Госдумага 2 болжокко калар болла. Ağustos 11 выбордор участоктар бары протоколларын ағылан беріп біттірі. Аны білен муниципалитеттерлерге выбор болбуты, ол документтарын білен хомия хиджабыт. Бу выборга Госдума депутаттарын тахынан олоқтақ соконун оран тахарар органдар депутаттарын, оны муниципальный терилер бағылықтарын таллылар. Оттон выбор бүтехиктақ уапсай түмігін балағанайын хүрбе бір күнігер середе күн тахарықтара. Татьяна Николаева, Максим Бурцев, Джокускай, Вести.